Pachia te le leirem rap ve theilote choikan na chuan om taka alen chu awanga Nobel Peace Prize meu dong tu Muhammad Yunus chuan akai ruai Bangladesh interim sarkar chu athil tum alen chuak theidon lova alan taka chuan bansan atum nai ni inalanga sipai te le zirlai polten annor nat em awang le Bangladesh political party te chu Yunusa beise anga anin lungrual thei boxi lo awangin Bangladesh chu din mun khir taka ading me kani chibai ule lalrem ro ta khiang te kani a tun tum chu Bangladesh tual chung politics buaina chungchang kan bel chiang anga heti khopa Bangladesh politics a buai lai tak hian Yunusan Bangladesh sarkar a bansan mayangem ti te bansan ta angse enge a hlok puyang ti te le tunang huna hruai tu nei lova anom chuan Bangladesh ma khwa tur enge ni ta ang ti te hriat tumin kan chui chiang don ani zolai di channel hian belchian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina mai lova ilawin nang fak ve zel theinan khongai in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia kumsomriat palimi Muhammad Yunus khu Gramin Bank din tu mire thei choi kan nana Bangladesh rama microfinance pochuak tu ana tho that awanga kumsang ni le parukuma Nobel Peace Prize hlan ani a pafing tak le hu hang nei zet ni ma se politics a inchia pillo party tran big nei ngai lo ani Bangladesh zalen na swal tu te du sak uchwa kapu an prime minister hlui Sheikh Hasina kha mi puilung oilo na abeng dai theilawa wangin India rama aral tlana nikuma Bangladesh mi puiten lung oilo na anlan tir second revolution khan sipaita kuta ram kai hruai na da lai lok lo an phut tela wangin president Muhammad Sahabuddin chuan tran big le party on big nei lo ber turangai Muhammad Yunus chu August Niriat Khan chief advisor atan aruata mi puite oron an lo the chwa photo ani awangin Bangladesh buaina po are chunjom mai renga sarkar lai long mai akai hruai awangin minister aya a cabinet member atan advisor som pasari aruata chu tuna Bangladesh sarkar kai hruai mek tu te anni Bangladesh sarkar khwan kumsang khajakwa somkwa paruk khan anram dan pui siam danglam tumsom pathum na sarkar na siam theyanom lo thula sarkar kai hruai lai lok tur nei phalna dan asiama chu dan chu kumsom panga an mangman or tin pi hasina kai hruai awami league sarkar chuan kumsang ni le som pakhat khan he dan hi athiat le ta a pi hasina aral tlan nuwa sarkar na siam thei khopa chakfal anom tak lawa wangin Yunus sarkar hi phuachop takadin anita ani Yunus kai hruai Bangladesh sarkar khwan na kumjun thla a inthlan pui nei arota chuti te dora hla a inthlan na nei tur nita chu Yunus chuan inthlan na nei turin ma ala vut lem lo dan tlo chan om hot si lova chuti chen in thlang lo le dan ang thlapa thlantlin te kai hruai sarkar adin lo reng chuan Bangladesh ramtan a thaloveti in army lamin inthlan na buat sai thoi turin an norta a Bangladesh a political party dangte po in an nora norhial an huai hot boka zirlai pol te ero chuan inthlan na felfai thianghlim le dikchau buat sai turin an karve thung Yunusan moi hoi po don lova military advisor atana aruat Lieutenant General Kamrul Hassan chuan army te beron masalovin US palai ain mu puya Myanmar rama hel tamna Rakhine State kaltlanga insum don tonna turlam anrel duna Myanmar sipai sarkar paithlang na atana mipui sipai te kuta ral thuam hlan chon na manrua atana US in Bangladesh man atum ni o malang chu
ramdanga thuk taka Bangladesh sarkar inrolna ram sang sangin anladem ron sup na turani ti in army lamin andu silova Yunusa kaifwai Bangladesh sarkar lailok chu ama sipaitenen ngei po anin musakhi titi tader maya Yunusa hena ziaka lekha thonin Bangladesh sarkar chu kumin December thlaral mangeya in thlanna buat sai turin ankar veta a tichuan Yunusa chu kilthum atanga nor ani tame kani chuti takana sa a nor ni ta chu Yunusa sarkar chu inrinni khan anin ko khoma anin ron tlang ta a thuchu an siam zui tangal zat boka ram ngel nge na atante in thlanna fel fai awm theinan te digna tungdinga in siam thatur le mimal kuta thunei na pum hlum awm to lo hlen na turata na zawzo ka kanin pum khat anga yani ti in thuchu an siama sarkar thunei na te in siam thatura amhalak na te digna tungding tura an hatho te in thlanna fel fai le thianghlim nei ani theina na arua man na te le kalphung pa ngai anga sarkar malak na te dodala ti thuan op ani chuan mi puite ron chungin atul dan ang zelin ke kan pe nang ti in an thu chu chuan atar lang Yunus chuan December thla a in thlanna buat sai tura sarkar nor na ber tu te zinga mi Bangladesh National Party BNP hruai tu te chu rang takin ain mu pui ngal wara ma se an thu ain mulo ani mel in thlanna ti khotlai ani zui zel chuan lalna pum hom du tur dictator lalle na rem chang ain hongzau tingani mai ti in BNP hruai tu hlun Khandekar Mosharraf Hossain chuan Yunus nena anin komzo lima thu thar the dar tu te a hril ngala chutiang thil chu a thlengani ngai chuan tuna sarkar lailok kai hruai mek tu le asangoi zon puite mo ani anga aso khok po an tuar ngei turani ang ati Yunus chuan angai dan ala so son lova nakum zun thla a in thlanna buat sai ani chuan in thlanna fel fai le thianghlim zawng nei thei turin sarkar alawin puacha man don ani ti ngai dan ala nei reng ani Nobel Peace Prize dong thei meu kai hruai Bangladesh sarkar chuan tun thleng hian rampum sumpai din hun a choi sang hlei thei lova thilmana to zual zela na tho tur mulo an pun bel zel boka Bangladesh chu US le Pakistan reng kola ain ok tang tran mek ni in mithiam tenan huder to boxia US ngai theilo ber China ram ne na thodun na tur ruah man na ain cher chuan tun mai boxi nen Pisek Hasina nen an lem chuang love Yunus sapo hi thu nei na pumbil du tu le lalhrot nge ngei turchi ani ti mu in an huta ani ber mai Bangladesh sarkar kai hruai mek tu akai hruai dan le norna chi sang sangin atlak buak mek dan te kantar lang to boka tuna chuan engtin nge ni zel don ti lam hoi I han lu khung le te ang Yunus sakhu abang du angem bang ta se englok na nge ate lang ti te hi ngai tu atham takani chuti tak maya a lo chama ma alak hlei thei mia lo chuan sarkar hruai tu lo cham anga mual phozui hlen ain Yunus chuan khovel huwa pa te ming thatu a Nobel Peace Prize no pui a hum du zok nge in arin oma Gramin Bank din tu le nei tu ai sen lo khopatam sum lut reng tur nei ani boka pi hasina anga ral tlan ngai emo dam chung zonga ming chelen reng to tur khopa in ham tan reng chu Yunus atan thilchak om ani farhan lo nakum zun thla a in thlanna buat sai theita po ni se sarkar thatak adin chom lova tunayana sama a Bangladesh abuai le si chuan mingchiat poisa lova sarkar hruai tu na chelchun zom zelin lukhong anei mi alawang nakum zun thla dora in thlanna nei tur ni ta ang se chuan atum le du abeisei ang nge ya Bangladesh sarkar siam that po chu a theima na ma se kumin kum top lam tala in thlanna buat sai tura na takanor mek ani si a asahim na zonga abiru hial ngai thei tur laka chuan at huai a chua du in arin omlo Yunus adu dan le ngai dan chuan Bangladesh chu ram sang sang tenen po a thu in hutaka thok ho thei ram dang te za kai le
aram ti mason tura huai sen taka malampan ani turani a China ram tho pui si in USA ve thlemna anhar phal om si lova India nu chonin Pakistan lam awon jok boka Myanmar rama sipai sarkar melma a ain chua le lek phei chuan India le Myanmar ramte ati lung oi lowa wangot po in Bangladesh chu anasalo na sangotang chung thil zong zong thlen tir tu chu Yunus hi ani tia khovelina kok zui reng tur chu Yunus hian adu arin omlo in thlanna buat sai lova sarkar huai tu tur ti fel lova aban san vai chuan kumsang ni le pasari a sipain sarkar na anken ko zui angkha thengle thei reng ani Bangladesh a khwan sang ni le pasari kumtir January ni som pakhat khan Army Chief Lieutenant General Muin Yu Ahmed chuan mipui sarkar paithla in sarkar na ain pe a sipai te thlop Faruqdin Ahmed chu sarkar kai hruai tir ani a Wikipedia a ain ji adan phei chuan Army Hovin Silaya antin reng chungin President Yazuddin Ahmed tan President na achel zui ta ani kha kumni nuwa Bangladesh ram chu anin thlang le thei ta chawa ama hring tu Pakistan le athen om Myanmar ram te ang boka sipai ten sarkar na annam khluk to na ram ani a chutiang din huna ding tura Yunusan Bangladesh sarkar anu chon thut ani chuan pi hasina ang boka asahim na zonga aral tlan te po anga hial tawe ang Bangladesh National Party BNP ang bokin pi hasina Awami League Party te chuan tuna an boruak tang tak om mek reng thlira soi chuan buaina an chok chuak theidon na samai si a kha le chen sarkar na chel tu Awami League Party khwan Bangladesh in thlan na chu thei to ri lo tura dan po na nol tu rap hrual tura helna a cho chua thei ring lo fa anom lo ati thei hialang pi hasina hi Bangladesh ram zalen na swal chuak tu te jinga an hruai tu lok Sheikh Mujibur Rahman fanu ani miawa reitak alo kai hruai to Awami League khu Bangladesh rama political party lian ber ani tlat political party thokdun theimi alo ni ma se Awami League Party le Zirlai Pol te din Bangladesh National Party BNP khwan sarkar siam tu tur in thlanna nei ani thuai lo chuan Yunus satana la om khopin Bangladesh rama buaina an chok chuak theiti hi tlang hriat ani si a lalzui zel adu wang ani ngot lo chuan Yunus khwan heng party lian pani te du dan hi reitak apal zu theina rin om lova anni la in an party hruai tu atan an rim du der lova atan sarkar hruai tu lu berni na kong ain hon miau lo chuan suai takei tia ain ban mai arin om to viau Muhammad Yunus kai hruai Bangladesh ram khwan kumin kum top khian in thlanna an nei theyang em in thlang thei po lo ni te reng se party lian pani te tel lo chuan in thlanna fel fai le thiang hlim a om theyang em buaina chuan lamin sipain kumsang ni le pasaria thil thleng ang khan sarkar na an chel zui le mai lawang mo thil dang chu a omin lo om theiri nol nol ma se International Monetary Fund IMF loan abat zo zai te khu engtin nge Bangladesh ramin arula arampum khwan angam huai ber chan tura lilam hial tok mai thei tur din huna ding mek ani si a tun ang reng chuan in thlang po ni se Bangladesh khwan maba ko tak anei tho tho don ti hi classic anga khel lawani tun ang reng ani chuan Bangladesh a khwan tram awanga thi mai hlawin mani mi hring pui te thin le lung ei tumin mi hring le mi hring anin ve hriau hriau thei don tlat chung zong zong chu Yunus sakuta om athutluk na awanga thleng thei vek ani a ati hlotlin awanga poi thei le ati hlotlin lo thil te awanga poi thei ngai to in dan tlo chan om hlek lova Bangladesh sarkar lai lok kai hruai mek tu Muhammad Yunus ma khwa khu achiang hlol lo ani ber mai dolung le tu bo in kara a om meka a enga ma khwan adin hun a choisan mel lo partia injiak lut lo ta chu atan Bangladesh politics chu lungbang sut ang vel ani a buya lungtok yang Yunus khwan thang thatlak atum chuan Bangladesh politics khu tuna emo
nakin loka emo aban san thuai to mai thei ani